Uyabona-ke la, this is a typical example of ama-cheap votes ebekukhulunywa ngawo. Yabo? Iyona-ke lo, yabo nje le ubona la le iyona-ke. Ngiyazi most izothi, but leyo i-AI, this way, that way. We know that's beside the point. I-point la ukuthi ekugcineni kosuku wena, especially wena mlandeli we-ANC, you are so comfortable with lies and deception, poverty and corruption. Nayo yonke nje lento ihambisana ne-governance ye-ANC, to a point that awusakwazi ukuphuma kuleyo comfort zone. It's impossible. Noma ngathi umuntu uthini, noma amanye amaqembu athini, ngeke nje uyizwe leyo nto leyona, because wena le comfort zone okuyona nje usu right kuyona. Yabo? So abantu abanjalo kwakulule bafethu ukuthi ungamshintsha, because use conditioned ukuthi acabange kanjalo. Wena mawuzofika kuyena ufike umtshene iqiniso, uzokubona ngathi uyahlanya. Uzokubona ngathi uthi nje wena alithathi kahle ikhanda lakho. But makufika umuntu ephethe isaka lamazambane nempuphu, hayi futhi lokho kungcono kakhulu. Ozovela afike nje ephethe streetwise noma i-chicken licken ya 2 piece nama fries, uzomlalela ke lo muntu. Uzomuzwa futhi uzolwa nawo wonke umuntu, angafuni ukuzwa lutho. Uyayibona le nto le, because use-conditioned ukuthi yena ukuze kutholwe ivote lakhe kumele kube khona into abamnikeza yona njengamanje azoyibona, then yena meseya athola ivote neskipa. Uyabo? So lo muntu ayikho into ungayikhuluma naye. Uyayibo? And umuntu unangisisa umuntu lokube flat ama inbox ibona lamakhehla la ANC. Ngabo? Ibona labo. Ngeke ufice umuntu we-Action SA or MK or EFF ezoba ngumsindo ku-inbox yami, cha. Uzofica nje labantu be-ANC namabhaya abo. Bafethu hey. Kodwa ke la ngikhona nayi ke bafethu ke example ebengifuna ukukhuluma ngayo. Sokhuluma into kanje, leli vote li cheap. Ivote kanje li cheap. Because kufana nokuthi uyathengwa wena. Yayibona le nto le. Qedile.